si Dulamaan, Sister Hermie, Pasqua, Table East. Wala pa rin ba si Sister Delia Cacho? Nawawala sila. O baka dahil sa change of venue. Okay. So Sister sa Table West, Sister, yes, Sister Lia Letrata. Pao. There is Sister Maria Pedros. Repeat. Sister Hilaria Perez. Sa Maligdam, Sister Lourdes Bugawan. Pugaro, Sister Mercedes. Yan, nandun siya, present siya. And then, Babasit Pugaro, Sister Florentina. Yan, Clarice. Madriaga, si Sister Luz Tanis. And then, Sabora. Nandito pa kasi si Brother Rudy Tulio. Okay. So, Calaucan, Sir Joseph Velasco. Babasit East. Yun, si Brother Willie Chutan. So, almost 100% po ang attendance natin ngayon. Okay. Thank you.